Kolega Bulj, izvolite. Prostor i ljudi u prostoru su nešto najvrednije. Hrvatska je rasprodala sve svoje nacionalne resurse. Dala je strancima da upravlja. Nedavno smo ušli u OECD. Zakon o gradnji. Ulazimo, spremamo se da Amerikanci, Turci, ovaj prostor bez naroda i lokalnih samouprava odlučuje o prostoru. Ovo je zakon o rasprodaji. Ovo je švedski stol. Mafiji i interesnim skupinama. Sve resurse smo dali. Kako je moguće isključiti lokalnu samoupravu i narod iz tog područja za rudokope, vjetroelektrane, solare, poljoprivredno zemljište, komasacija, sve ćete dati strancima i mafiji. Pa ljudi moji Božji, koji ima je vrag? Povucite ovo. I struka govori da je ovo katastrofa za Hrvatsku. I to danas, na dan kada je umro prvi hrvatski predsjednik. Jer ovo radite u spomen na to. Ne možete i nemate pravo izolirati. Ne možete izolirati lokalnu samoupravu i lokalne čelnike. Ni narod. Stoga, ministre, povucite ovaj zakon, dajte ga u treće čitanje, jer ovaj zakon je nepopravljiv. Nije u interesu čovjeka i pojedinca, nego u interesu mafije i u interesu stranih šporkog i prljavog kapitala.